makuru ya za transfer tuyahere mu ikipe ya APR Football Club tuyinjiremo neza cyane. Hari abasore babiri b'abanya-Uganda bahamaga mu ikipe ya Shan. Ikipe ya Shan ya Uganda yamaze guhamagara. Yego, rebamo uwo bita Hakim Kiwanuka no bita Dennis Omodi. Aba n'abakinnyi bose reka mbere kuri ba rutahizamu kugira ngo bagereho vuba. Uganda yahamagaye Dennis Omedi niwe wa mbere wahamagaye muri ba rutahizamu. Afite imyaka 30, akinira ekipe ya Kitara Football Club. Ukurikiyeho kuri iyo liste yitwa Hakim Kiwanuka akinira ekipe ya Sports Club Villa. Kwizigira aba n'abakinnyi bazakinira Uganda muri ekipe y'igihugu ya Shan, ariko nka Dennis Omedi na Kiwanuka bombi basanzwe banakinira na ekipe nkuru barahamagarwa kubera ko n'abakinnyi batari n'abana, kuko nka Dennis Omedi afite imyaka 30. Arimo aratsinda ibitego, ari mu bihe byiza. Uyu ni umukinnyi abibuka neza ubwo twatangazaga ibihembo bya FIFA The Best Awards yego mu mpera z'umwaka. Uyu Dennis Omedi yatsinze Sports Club KCCA igitego cy'igitangaza kitabaho, kiza mu bitego 5 byahataniraga ikihembo cyitwa Pushkas Award. Yego, ni igihembo gitangwa na FIFA cy'igitego cyiza cy'umwaka ku isi yose umupira w'amaguru. Uyu Dennis Omedi yarimo igitego cye gihatana. Murabizi twaje gutsinda igitego cya Garnacho yatsinze Everton ya bicycle kick, yego, overhead kick. Uwo rero uwo Dennis Omedi nuyu yaragaragaye kuri Ipari. Yego kuri Chateau. Oya none se ibi bihembo byari muri ntago byari muri Ballon d'Or, ibi byari muri FIFA The Best Award byabereye Riyadh. Yego, byabereye Riyadh mu gihugu cya Saudi Arabia. So uyu mukinnyi rero APR maze iminsi mu by'ukuri iganira nawe, amakuru yagiye ajya hanze za nane nyine z'abantu bakurikiranira APR hafi, ndetse amakuru aravuga ko uyu yamaze gusinyira ekipe ya APR FC. Bwagakurikira nyine uwo twari twavuze Rugajori yavuze ahangaha witwa Hakim Kiwanuka. Aba bakinnyi bombi n'abakinnyi batakizamu baciye mu mpande. Nubwo ntuzashobora gukina nka rutahizamu, Omedi washobora gukina nka rutahizamu nubwo nabarwa. Reka tubahe amakuru yabo mugira uko mubamenya. Ubundi iyo transfer ushaka kumenya neza ko iri kuba mu buryo bufatika, ureba iwabo aho baturuka mu gihugu cy'iwabo. Ego, so nagerageje kuvugana rero n'umunyamakuru w'igitangazamakuru cy'Ubugande cyandika kuri internet. Ni ikinyamakuru kizwi mu matransferi. Burya ibinyamakuru byandika bikunze kuba bizwiho nyine kugira izi nkuru cyitwa Swift Sports. Bakaba rero naganiriye n'umunyamakuru wabo ambwira koko amahirwe yo kuba abakinnyi baza muri APR ari menshi cyane, kabone nubwo bahamagaye muri ekipe ya Chan. Manza mwumve uko ibintu biteye. Aba bakinnyi baramutse aka kantu mukumve bakineye Uganda Chan ntago baza muri APR. Kubera kirumvikanye? Kubera iki? Ngiye kugisobanura. No kuvuga ngo kugira ngo transfer yitwe ko yakunze, yego, izi mpuzamahanga n'uva mu gihugu ujya mu kindi ntibigomba kurenza nyine amatariki hano mu Rwanda tuzafungiraho kugura abakinnyi. Ni tariki zingahe? Itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Bivuga ngo ugomba kuba wavuye Uganda wamaze kuza hano mu Rwanda. Therefore kuko ari transfer mpuzamahanga yagukuye Uganda ikuzana mu Rwanda, icyo gihe ntiwaba wemerewe gukina imikino ya Chan kuko izatangira mu kwa kabiri. Waba udakina imbere mu gihugu, wavuye muri Uganda wagurishijwe mu Rwanda. Transfer yabamaze kwimaterializa. Transfer yawe yaba yarangiye, waba wamaze kuva muri Uganda, wamaze kumukinnyi wa APR yo mu Rwanda. Nubwo byaba mu ijoro rya 31 Chan iri butangire mu kwa kabiri, ntabwo waba wemerewe kwikina kuko icyo gihe muri CAF no muri FIFA ubarwa nk'umukinnyi wa APR. Kandi Chan ni imikino ikinwa n'abakinnyi b'imbere mu gihugu gusa. Ikindi cyo cyateje rero ikintu kire kugwana muri transfer zabo no kuvuga ngo baravuga ngo ese icyo mbaza Rwanda Premier League ntabwo ishobora kongera nk'ibyumweru 2 kuri iyo window yo kuregistra igamije kugira ngo bigende bite, kugira ngo ntabwo ari APR gusa, urumva kubera ko barashike nshaka kuvuga transfer window y'u Rwanda ntabwo bari mpuzamahanga, buri gihugu kigira window yacyo, sibyo?
muri Afrika turabizi ariko n'indi irimo logique umva nyine ntabwo akora window kuri z'imigi icyo nshatse kuvuga irushanwa rya CHAN ntabwo rireba u Rwanda gusa reba ibihugu byinshi byo muri Afrika sibyo amakipe aramutse agaragaje iyo concern ko harimo kugorwa no kugura abakinnyi kubera CHAN siri tukuregistaringa abakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona zabo kubera CHAN bakabisaba ntibyitwe ngo ni APR gusa kubera wenda Kiwanuka na Omedi hashobora usanga andi makipe nayo abangamiwe no kwandikisha abakinnyi bahamagaye muri CHAN bikaba ikibazo kiri general Ferwafa na Rwanda Premier League bakavuga ngo kugira ngo amakipe yisanzure mu kugura abakinnyi ko ni ku nyungu za shampiyona kuzana abakinnyi beza reka twongereho icyumweru cyangwa se 2 nyuma ya CHAN kugira ngo amakipe yisanzure ko ni CHAN nyine n'imbogamizi kandi nirushanwa riza ritari kuri window ya FIFA so n'imbogamizi abakabikora bititwa ngo ni Denis Omedi na Kiwanuka gusa kugira ngo amakipe yisanzure mu gusinyisha abakinnyi wenda n'abazigaragaza neza muri CHAN bakongera izo 2 weeks ntabwo ari ubwambere baba extendinze igihe cyo reka ari n'abextendinga icyo ni igitekerezo icyo ni igitekerezo bitarenze nk'eshanu icyo ni igitekerezo ariko ntabwo ntigikuraho ibisanzwe uko bisanzwe tugende mu bisanzwe sasa aba bakinnyi rero ngaho ihurizo riri no kuvuga ngo hari ukuvuga ngo okay twe turemera to joining APR dusacrifice gukina CHAN cyangwa se turemera gukina CHAN ubwo APR tuzayizemo mu kwezi kwa gatandatu ariko APR irabwira ngo oya icyo tubashakira no gukemura ikibazo dufite kugira ngo tubashe kwitwara neza muri retour dutwara igikombe ntabwo tubashaka ngo tugiye gukina Champions League cyangwa Confederation turabashaka kugira ngo mudufashe nyine gutwara igikombe muri retour now uyu muwinga no muwinga mwiza uyu musore witwa Kiwanuka akaba ari umusore w'imyaka 20 no musore warerewe muri academy ya Proline yaje rero muri equipe ya abakunda kwita Jogo equipe ya Sport Club Villa equipe ikomeye cyane yayijemo muri saison ya 2023-2024 akaba ari umusore mu byukuri wasinye imyaka 3 ubwo APR igomba nyine kugura amasezerano ye akaba ari umusore wagize kwitwara neza muri Fazari muri championnat ya Uganda nabo basozaga Fazari ku munsi w'ejo equipe n'ubundi zabo zarakinaga turabigarukaho Kiwanuka rero amaze gutsinda ibitego 6 muri saison muri equipe ya Sport Club Villa umwaka ushize nabifashe gutwara igikombe cya championnat match ya nyuma bakinnye ndetse n'ikipe yitwa NEC yatsinze igitego muri 2 kubusa batsinze akaba abona corap muri equipe nationale nkuru ya Uganda ndetse no muri equipe ya CHAN ubwo rero kuri ubu ngubu APR iravuga iti nyuma yo gutwara championnat inshuro 22 dukeneye kwaza kudufasha hanyuma tukaba twatwara indi championa ugutegereza tukareba niba koko uyu musore ari buze muri APR no musore muremure wumutse kabisa ufite imbaraga bavuga yuko hiza pace winger no winger urirenga ku kintu cyo pace umuvuduko niyo quality afite kurusha izindi mu gihe mugenzi we wundi witwa Denis Omedi Lorenzo yari yamugarutse ko yatsinze kimwe mu bitego byiza yatsinzwe ku isi umwaka ushize yatsinze KCCA ikintu cya mbere wamumenyaho uyu mukinnyi yashatswe cyane n'amakipe yo muri Singapore ashakwa na Gor Mahia yo muri Kenya yabonye offer mu byiciro byo hasi muri Espagne ndetse no muri Egypt nibyo bambwiraga ngo yabonye nindi ntuzo mu cyiciro cya kabiri offer muri South Africa ndetse no muri Libya mu cyiciro cya mbere zitagiye zikunda kubera ko ikipe ye yamuhendaga cyangwa se yashakaga amafaranga menshi uyu mukinnyi sezishize kugira ngo wumve ko atari umukinnyi mubi yatsinze ibitego 14 atsindira ikipe ya Kitala ni nayo arimo yabafashije gutwara igikombe cyitwa Stanbic Uganda Cup cyo ni igikombe cy'igihugu ni cy'amahoro cy'iwabo ni igikombe cy'amahoro cy'iwabo umva ni ikipe yitwaye neza uwo mwari mu ikipe yatwaye championnat tumaze kuvuga umuringa Hakim Kiwanuka undari mu yatwaye igikombe niyo makipe meza muri Uganda ubu ngubu yes uyu mukinnyi rero wa Kitala akazi ka mbere yakoze nukuba umucungagereza uyu rutayizamu APR shaka kuza Denis Omedi niyo mpamvu ufite imyaka 30 yaba mucungagereza yabanje kugira inshingano zindi byanabanje abantu barambwiye batese umuntu wabaye mu bintu bya security Uganda atubwo ndavuga ku mucungagereza sobera ni mu nzego za hatari za security ariko se niba yari yaritarinze yaragiye mu yindi abivuyemo abenshi bakunda kwara bari tired so abenshi kurumva ntabwo akomeza ukora ubucungagereza mukuza rero muri APR birashoboka uyu mukinnyi iyi season ntabwo yarekoreshejwe cyane ariko najya nkumenyeshe ko
mu mikino yo gushaka qualification y'igikombe cya Afurika Uganda yabonye yatsinze ibitego 2 muri izi qualification zo gushaka tike y'igikombe cya Afurika. Ni rutahizamu mu by'ukuri y'imyaka 30 yego arakuze, ariko abenshi bakavuga ko uyu mukinnyi APR iri kumushakira igisubizo cyo kuba bitarakunze kuri Mbawoma iyi season ndetse n'Amadusi. Mu bigaragara rero hagiye hanavuga amafaranga, byagiye vuga ko APR ngo yiteguye kwishyura ibihumbi 30 umukinnyi, ikishyura ndetse 30 by'amadolari 30 by'amadolari umukinnyi, hanyuma ikishyura n'ibihumbi 30 ikipe, ngo akazajya hembwa ibihumbi 5 by'idolari. Yego, miliyoni zikaba zirindwi, ngo ari byo biri gutuma byanga bikunda. Ayo mafaranga ari menshi cyane ku banya-Uganda. Ni menshi amafaranga ntaba muri Uganda. Nayo itari yarangiza deal, so bamwe akavuga ko bitari byarangira, ariko ngo hari agreement iri in place. Yego, hanyuma tugashimira n'ubuyobozi bwa APR. Ejo twarabusabye tubusaba ko batworohereza mu makuru, twabonye feedback, ntari buvuga umuyobozi watuvugishije ariko twarayibonye, arakoza fande. Babivugaho iki? APR ifuza imikoranire yeruye na Radio Rwanda. Yego, baranabizi baranabirekonesa ko ikiri gitangazamakuru cy'igihugu cyumvikana mu gihugu hose, ko abafana babo bari mu gihugu hose nta wundi wabibaha. So bisanga muri situation yuko tugomba gukorana, banemera ko hari amakosa yabayeho mu gihe cyashize yo kudatanga amakuru kuri radio mu gihe gikoye, ariko bigomba gukosorwa, bagashyiraho uburyo hari umunyamakuru wacu uzajya ubona amakuru ya APR imbere agatangazwa. So navuze ni nk'ejo nabonye claim ikomeye y'umwe mu bakunzi ba APR FC, ariko akaba ari no mu itangazamakuru wandikaga cyane ejo ngo yinubira uburyo ngo hafashwe umwanya munini wo kuvuga amakuru ya Rayon Sport ngo ntibavuge APR. Naramurezonye ndamubaza nti se muri ayo makuru wumvishe claim Rugaju yakoze avuga ko APR FC hari bwigorana cyane mu gutanga amakuru, none se niba hari equipe ifite amakuru indi kabidafite amakuru, utekereza ko umuntu yafata risk yo guhimba amakuru kugira ngo ayongeremo ifata umwanya munini? Amakuru ku equipe y'ingabo, ariko reba uri guhimba amakuru nka CDS ari kumva radio guhimba amakuru ku equipe uba buri umusaza. Reba nka Fande James ari kumva radio kumva uri kubahimbira. Amakuru tuvuga kuri Rayon tuba tuyahagazeho ko tuba twavuganye n'inzego ijana. So APR rero umunsi twabo nese n'utuyivuza iminota ingahe fete ntibisaba ibintu byinshi. Ushobora gufata Kwizigera, ushobora gufata Lorenzo, ushobora gufata Ruvuyanga, ushobora gufata Rugaju, ushobora gufata Rugangura, kavuga uti uyu n'umuyobozi muri APR azajya guha amakuru anyone